دما خوش ببینرین هجا ایرو 12 جوتمه 2022 روزان جی روزا چهارشنبه بویر و گشتن هری سرگی و هری باکش ین لسرانسری جهانی رودانه می حول بدن دنوا 20 دقیقه نوچین جهانی ده شوار پیشکش بکن. بل هر پشتی تقینا لپایتخت کیوی ارتش اوکراینی لهرمین باشور دست به ایریش کر لگوری ادعاین سرکاتیا اوکراینی و صبح 4 باجروکین گریدای هریما خرسونی جبن کنترولا هزین روسیه هاتیه درخصن لآلیه کدن موسکویا کو استخبارات اوکراینی جه تقینا لپرا کرمی برپرسیار نشاندار راگهاند کو وان 8 برسوچ گرتنه. تقینا لپرا کرمه و لپیوه ایریشن لدیجی پایتخت کیوه نیشان ددن گوشتر لوکرانیا دجوار به. جخوا هم زیده کرنا دست کلشکری یا هزن روژاوایی و هم جی پیشدچونن ارتش اوکرانیایه لهن هرمان نیشانا گوربونا شرن. سروکاتیا اوکرانیا راگهاند گو هزن وان بس به لباشور ولات 5 باجاروک جهبونا هزن روس پاکش کرنه. دبر بحثا وان تکرین گریدای باجار خیرسونه و باجار بریا چند روزان وک بشک جخاکا روسیای هاتبو راکاندن. لگوری ادعاین سروکاتی اوکرانیای جبر ایریشا وان هزن روس نچارمان جهرم درکهون. دوینا بریده پشت ایریشن لدیجی پایتخت کیوه هزن روژاوایی لزدان آلیکارین خواه ین لشکری. وزارت پاراستنی اوکرانیای اولکسی رزینکوف راگهاند گو ولات وان بویا خودی پرگالا پاراستنا هوایی. رزنیکوف دیار کر گو پرگال جالی دولت آلمان و هاتیه شاندن. سکرتیر ناتو ینس ستونتلبرگ جی راگهاند گو ویگا و روژوا وان آسرکه شاندنا پرگال پاراستنا ازمانی جبو اوکرانیایه. جالی خواب موسکوی دیار کر گو ارتش اوکرانیا ایریشی باجار بریانسکه بگه. سرپیز استخبارات روسیه راگهاند گوان هولدانا ایریشی تک برنه و کیف بویه که توانبار کر گو امدکاریا ایریشن مزند که. وکی دن تقینا لسر پرا کرمه گو روسیا او وک صدما شر بناف کر هینجی دروژوا موسکو دیه. استخبارات روسیا ادعا کر گوان 8 برسوجین تقینه گرتنه. دناوا وانده 5 ولاتین روس هنه. مترسا گفت چک نوکلیری واشنطن و مسکو جانیه پیشبری هف سروکی دولت نگبن آمریکای بایدن گفت اس نباورم پوتین چکین تاکتیکی نوکلیری بکار بینه ولاتین گه هفتین پوتین وکه سوجدار شهر پیناسه کرن جاره کردن سوزا خویا پشتوانیا بو کیوی دوباره کرن. شر لوکرانیا بکارانینا چک نوکلری هر دو روژه دهیله. سروک امریکا جو بایدن جسینین را درباره سروک روسیای ولادیمیر پوتین ده داخویانی اکدا. بایدن یک گوبرسه و پرس روزنامه‌وان ژاک تابر ده لسر پرسا هند فکرن گو سروک روسیا پوتین چک نوکلری ین تکتیکی بکار بینه اف پرزدا. از نباورم گوتیشتکی وها بگه. دنابا دمین داویه ده هزن روسیا لپیشبری اوکرانیان روژن زحمت درباز دکن. جبروی یکی بوتن در ریبازن برواجی کرن آروشه دگره. پیشتیش کستنین و داویه گین هزن روسی لهمبری ارتش اوکرانیایه افدمک بو گو هلوستا بوتن و چی دگاره بگه گو روشا اینیه به برجواندی موسکوی و بگرینه. بایدن هفته بوریجی ده چالاکیه که لنیویورکه آنی بو زمان گو بوتن ده مجار نوکلری ده حنکا ناکه. و یکی جی مترسیا کارانینا چک نوکلری زده کربو. سروک امریکا دنابا آخافتنا خواه یا CNN ده بوتن وکه کسکی راسیونل پناسه کر. بایدن جبو جیوینا جی 20 یا 20 مهه لپالی پیکورجی جبو هفدیتنا لگل بوتن ارینی آخوی. هم وقتی ایریشن روسیا ین لسر باجارن اوکرانیا
لیدرên G7 beriya vîdeokonferanseke civîyan. Welatên G7 ragihandin ku ji bo rêveberiya Kiev, herêmên di nava sînorên xaka welat de ji hêzên Rûsya paqij bike, piştevaniya pêwîst ew ê bikin. Di daxuyaniya godoh piştî hevdîtina li gel Serokkomarê Ukrayna Volodymyr Zelensky pêk hatî de, wiha hat gotin. Ukrayna di şerê vegerandina xaka welat ji bin kontrola Rûsya de mavdar e. Welatên G7 diyar kirin, ku êrişên bê serûber yên Rûsya yên li dijî sivîlên bêgûneh sûcê şer e. Wiha gotin. Serok bû tên û berpirsiyar wê hesa bidin. Koma welatê G7 ji Amerîka, Almanya, Fransa, Japonya, Brîtanya, İtalya û Kanadayê pêk tê. Ev kom heta 2004 weke G8 dihate naskirin. Lê piştî Rûsya kirin bi xaka welat vekir, wê demê weke helwesta Rûsya ji endamtiyê hatibû derxistin. بل هر د وقت که کو هزین روسیه لناو خاک اوکراینی روژن زحمت در باز دیکه ناتو جی گاف بگاف لحرمی هزین خواه زیده دیکه سکرتری گشتی ناتو ستالتنبرگ دیار کر کو وان هزین خواه ین لحرمی نورد ستریم دو قاد زیده کری او ایریشا روسیه جی وکر لواستیا وی بناف کر هر وها گوت هزین ناتو و تطبیقاتا که شر نوکلیری جی بیگ بینن. Sekreterê Giştî NATOyê Jens Stoltenberg beriya civîna wezîrên parastinê yên NATOyê ku wê di 12 û 13 cotmehê de bê li darxistin li Brükselê civîneke çapemeniyê li darxist. We will further increase the protection of our critical infrastructure. Jens Stoltenberg ragihand ku hêzên deryayî yên NATOyê yên li derya Baltîk û Bakur ku xetên boriyê yên Nord Stream 1 û 2 lêne du qat zêde bûne. Stoltenberg diyar kir ku itîfaqê ji bo parastina bînesaziya NATOyê ya li herêmê piştî sabotajê ya xetên boriyê Nord Stream hatiye girtin û ev tişt anî ziman. Mehebûna xwe ya li deryaya Baltîk û Bakur du qat zêde kir. Ev yek jî bi pêkanîna 30 keştiyên bi kapasîteya balafirên dewriyeyê û keştiyên binê avê pêk hat. Digel ku sedema derketina vê dawiyê ya di xetên boriyê Nord Stream 1 û 2 de bi tevahî nediyar e lê kolîn destnîşan dikin ku sabotaj sedema bingehîn e. Sekreterê Giştî yên NATOyê îşaret bi êrişên mûşekiyên Rûsyayê li ser bajarên cuda yên Ukraynayê kir û balkişan ser wê yekê ku hevpeyman soz didin ku piştevaniya xwe ji bo Kievê berdewam bikin. NATO is not party to the conflict. Jens Stoltenberg got tiştê ku me dît di rastiyê de nîşana lawaziyê ye ji ber ku Rûsya bi rastî nikare di qada şer de bi pêş bikeve. Rûsya ya bi rastî di qada şer de winda dike li sivîlan û bînesaziya krîtîk xist. Ji aliyê din ve Stoltenberg destnîşan kir ku tatbîqata bersivdayna nuklerî ya NATOyê ya salane ya bi navê Steadfast Nun wê hefteya bê weke ku hatiye plankirin were li darxistin. Sekreterê Giştî yên NATOyê li ser gefên veşartî yên Rûsyayê yên nuklerî jî got. Rûsya dizane ku şerên nuklerî bi ser nakeve û divê tu carî neyê kirin. Em hêzên nukler ên Rûsyayê ji nêz ve dişopînin. Me hetanha di pozisyona Rûsyayê de guhertinek nedîtiye lê em hişyarin. We have doubled the number of NATO battle groups in the east of the alliance. They can be scaled up quickly to brigade size. Jinên li İran û Rojhilatê Kurdistanê careke din hêza xwe nîşanî rejimê didin bêtirî 3 hefteane xwepêşandanên li dijî kuştina Jîna Emînî ku dest pêkirî dewam dikin. Ev xwepêşandanên ku bi piştevaniya xebatkarên neftê berfirehtir dibe, rejimê hîn zêdetir tangav dike ji bo greva li seranserê welat jê banka de kirin. Di vê navberê de jê rêxistina mafê mirovan ya İranê ragihand ku heta niha herêkên 23 ciwan zarok 201 kes ji aliyê rejima İranê ve hatine kuştin.
سرهلدانا جنان رژیما ایرانی جهف دخه. لروجلات کردستان و ایرانی خو پیشاندان لدجی کشتنا جینا امینی دوام دکن. دو حتا ساعتین درنگی جاره کدن کولان جخو پیشاندیران والا نبون. سرهلدانا کو به پیشنگتیا جنه لکوچه و کولانان ددومه بگره نو خورتر دبه. دوی چارچوفه ده لسنه و زهیدانه کارکرین بشان نفته جبو پشتوانی بانکرن که لسرانسری ولات گریو بکرن. خو پیشاندانن به تایبتی لکولانان گشن. لسنه، کرمانشان، اورمیه، مهاباد، بانه، مریوان، سقز و دورندن این روجلات کردستانی خو پیشاندان دوام دکن. لسنه جوان داکتن کولانان. هزن دولت ایرش برن سروان و وان جی بکور و ریبازندن این خو پاراستنه برسفدان. لآلیدن لبانه جی خو پیشاندان هبون. لگوری آگاهین هاتن گرتن جبو برخودانا گل آلورنه دیتن خطن اینترنت و پیوندیان هاتن قد کرن. جبو پشتوانیا به چالاکوانین لسنه که هیزن ایرانی جبو چالاکی بفتسینن به چکان ایرش کربون و گل کسبو بون قربانی جوانان لطهرانی بانکا پشتوانیه کرن. جوانان به تایبت بانک لکارکرین سکتوران نفته و ولاتین سیستان و بلوچگر که جئیرو حتی سبها 5 شمه دا کون قادان و دست به چالاکین لسران سری ولات بکن. هروها لباجارین طهران، قم، تبریز، شیراز، فولاد شهر، یزدان شهر، اصفهان، یزد، مشهد و چند باجارندن که برنگ و ریبازن جهت چالاکیتین لدارخستن نرازیبون نشانی رژیم ایرانی هاداین. لمهاباد جی دروش ماجن جیان آزادی به نپوخان فراندن آسمانی باجیر. ریخستنا مافی مروان آ ایرانی هجماران و یا خو پیشان دیرنج آلی رژیم ایرانی و هاتنه کشتن بلاف کر. لگوری داخویانی حتی نها هری کم 23 جوان زاروک 201 کس جآلی هیزن ایرانی و هاتنه کشتن. اندامین اوپک پلاس بریا هفته کی بریارا کم کرنا بو درخستنا پترول دابون عربستان السعودی یا سرکشیا ویدی که بو صدما بهیرسکرنا آمریکایی وزیر کاری دروی سعودی فیصل بن فرحان دیار کر دنا براوان و دولت نگبون آمریکایی ده تکلیه که استراتژیک های اوگوت بریارین اوپک پلاسی تنه دواری قزنجا آبوریدنه. 5 جوتمه وزیرین انرژی و پترولیین گروپا اوپک لپایتخت آوستوریا ویانای جویان. I have to remind our friends and colleagues د جوینه ده وزیران بریاردان که جمعها مجداری و هلبرینا روزانه یا پتروله 2 میلیون برمیل کم بکن. لسروی بریاره ریوبری راگهاندن استراتژیک آکونسه اولکاریان نتوی یا کوش کاسپی جان کربی دیار کرکو سروک امریکای جو بایدن تکلین خوین به عربستان السعودی ده جنوب دنرخینه. اف گوتن وک بومبه که لناوار ریاض دنگ ودا. المملكة العربية السعودية وزیر کار دروی سعودی فیصل بن فرحان جه کانال تلویزیون العربیه یا ولات ره لسر مجار آخوی. بن فرحان گوت بریارن اوپک نه آلی سیاسی نه و نجی ام به پرسپکتیو که سیاسی لیدنیرن. بریار تنه آبورینه. تکلین بو واشنطن را جبو پشتگیری کرنا آرامی و اولهی هرم استراتژیکن. تکلین ریاض و واشنطن جبو برجواندین هر دو ولاتان و آرامی هرم تفدگره. تکلین مین به امریکای را جده سپیکا دامزراندنا خواه چه بونه. بن فرحان درباره روشال یمن جی افتشت آنی زمان. هولدانین جبو دریج کرنا آگر بسته هیجی دوام دکن. دمکی کو روسیا بریا انرژی زختل اوروپا دکه ده او هلوستا عربستان السعودی وکه پشتوانیا با موسکو هات نشاندان.
تێکلداری دانوستاندنên asayîkirina li gel Îranê jî bin ferhan bi bêr xist ku hewlên diyalogê hîn negihiştine encama ku tê xwestin û ew li benda danostandinên şeşemînin. لأن الترابط الاقتصادي العالمي والأدوار الموجودة سواء كانت المملكة والدول الأخرى الحاضرة تفرض أن هذه المنطقة أصبحت شريك أساسي لكل أحد ولذلك بله بینرین هیجان به کمکی جی به کاراسات خوازایی ل سرانسری جهانی دوام بکن باران زیده یا ل ونزوئلا بیلانچوها قربانیان جی گران دکه جبر باران کبو صدما شمتین آخی حتی نها لعیلت آرجوا 43 کس مرن مترسیا زیده بونا جمارا قربانیان هیا. Li Venezuelayê barana zêde bandoreke neyînî li welat kiriye. Cîgira serokê welat Delcy Rodriguez di daxuyaniya xwe ya ji bo televizyona dewletê VTV'ye de diyar kir ku di encama şimitandina axê ya li bajarê Las Tejerasê de hejmara miriyan derkete 43yan. Rodriguez diyar kir ku xebatên lêgerîn û xelaskirinê bêhna berdewam dikin û hagot. Di xebatên vegerandina elektrîkê ya herêmê de ji 95 tazmînat hat bidestxistin. Di xetên telefonê yên ku zerareke mezin dîtine de jî pêşketin çêbû. Rodriguez destnîşan kir ku li Las Tejeras ofîsa serokatiyê hatiye avakirin û wê 24 saetan xizmeta gel bike. Serok dewletê Venezuelayê Nicolas Maduro serdana eyaleta Aragua ya ku ji ber şimitîna axê û dehiyê zerarek mezin dîtibû kir. Maduroyê ku bi şandeya xwe re li bajarê Las Tejerasê ê eyaletê lêkolîn kir ji rojnamevanan re got. Xebatên lêgerîn û xelaskirinê wê bênavber bidomin. Maduro diyar kir ku bajarê Las Tejeras wê ji nû ve bê avakirin û ev tişt anî ziman. Nêzî 400 xanî bi temamî wêran bûne û 400 ji wan jî qismî xirab bûne. Bila hemû cîran û dikandar di rehetiyê de bin. Em ê mal û cihê kar ji nû ve ava bikin. Ji ber bûyera hewaya La Nîna li hindeverên Venezuelayê barana ji asayî zêdetir dibare. Di du hefteyên dawî de li welat barana zêde û felaketên ku ji ber wê çêbûn bi tevahî 42 kesan jiyana xwe ji destan. Maduro ji bo piştevaniya bi kesên ku ji karesetê bandor bûne re 3 roj şîna netewî ragihand. Li Bangladeşê ji ber avêtina bermahiyên plastîkî qirêjî di asta herî jor de ye kolanên çatîgong li van bermahiyan tejî bûye û lawirên derdor jî di vê qirêjiyê demane. Ev der bajarê Chittagong yê Bangladeşê ye. Bi gotineke din ev bajarê duyemîn yê herî mezin yê welat e. Di dîmenan de jî tê dîtin ku bermahiyên plastîkî û zibaleya hatî avêtin kolan û rêyên avê xetimandine. Ji çemê Kromfalî dîmenê tê dîtin qet xweşxuyanake. Li kêleka zibala zarokên dileyîzin û lawirên li xwarinê digerin tê dîtin. Li gorî lêkolîneke dema kin ya zanîngeha li bajar hatî kirin te herêm rojane 249 ton plastîk di mezêxe. Di dana heta sala 2052 tê texmînkirin ku ev dane bigêje 428 tonî. Piraniya vê zibalê jî îskan û kîsên plastîkin. Li ser rewşaheyî zanyar hişyariya wê yekê dikin ku lawirên ku di nava van zibalan de li xwarinê digerin bi metirsiya mirinê re rûbirûne. 2021 Rêveberiya Bangladeshê biryara wê yekê da bû ku ew ê hilberîna berhemên plastîkî ji sedî 5 kêm bikin. Ji bo gihiştina vê encamê jî heta sala 2025 dem hatibû diyarkirin.
ببینن هیجان و چند ملور بداوید بن حتی صبورن پیشیاوه ببینن دنا داخل خوشیده هر شاد باختار بن